niki umugabo niki umugore n'umugore umugabo n'umugabo none udusiga tutariye tugize ubwo bari mu bikigicara mu kuri guco gusa umuntu yogira ngo ni sawa kumbe byarayangara nagerageje koryoherwa ariko mbona umengo hajemwo ahubwo gutera umpunga cyane batori kwaso cyane kwa nyoko nagerageze kubanisha maramvye nakwiye mubatira imwe ndarigurisha turajya nta rasiyo ntaki umunyagiriza amahera watanze 2000 ibaze 2000 ko twayajya imisi 2 bigakunda hari abantu bane mwino nzu hari mushikawe hakabara narise n'umushitsi mwiraje kundaba yari gutahatari ibindi n'abandi mahera ari hehe ivyo z'amasito kugumuvuga we uragura ibiro 5 by'umuceri kagura nibiharage ukacuvuga umuhara ngo namasito ari mu nzu ya hehe wa hehe kwereka kugura indya batutwikuruje n'inyuma ya mariage hari ibindi wereka kugura wewe ubonye gusa nabwira ako kagaye kawe genda gahaze nimpomva ko je ntasuma je nzoguhamara ugende uje kujya kuyayeriramo uyategesha amatagisi uja gushira ibisuko by'ibihumbi majana ibyo bisuko rero nibyo tugiye gushira ku meza dufungura uno munsi gisuko eje gisuko mbere amahera yoyo kwatari mba naguhaye uyakura hehe nimba atari banga kimbabaza nuko ngo nkiri moto uracari muto ndacari muto nibwo butinde uracari muto wirabyira muto mama shari ndi muto sindigiye umenganiro nyamafaranga ahubwo reka nitabe yego mutama amahoro ntabwo nabimvirije ngo bimeze bite ubu reka duhwanire n'imiburi buri hano kuri Terebeka canke basandi hajya ku kabari kwa ba Cecile basi wewe mbwira ahantu twohwanira je ndahagusanga hajya ni kure urazi jemba mucarama halo sigira tabakobwa numva ko nta n'umutima ugira kize Imana baramfashe gikundi udufaranga twanje murande demba iki kuri mu nabakobwa mvi impande mbone hano umviriza mbone imeza iriho ifungurwa nimba zitabayeho nimba kigejwe ntacyumvise mbeko kuca wihindukiza ikindi ngo ivyingi igejwe nacyumvise turajana amuja hose n'izina ry'Imana ukamvana ngaho inoso udusiga tutariye tugize ubwo bari mu bikigicara mu kuri guco gusa mu bwicara mu ko gusa kandi umugore yanjira nzinda gukosora Imana ndakurahiye mfira hanyene ukabona tutajanye urampamba n'izina ry'Imana ko betwari nkunda guhamba se ndaguhamba mu nzu yaje guhamba harako ko twirigo inzara ngatarinze naje kujya mu kabari ndakumpanda baguhaba kuzika sawa itana kibi utangiye kudeka ndako wewe kandi akubwira utangiye kunyubahuka sinebwa ukoze iminwa yanje utangiye kunyubahuka urabona ugiye kujya mu kabari kuko Imana twe twiriwe inzara nga kujya kubitimwa byo runiseka ndakuvuja vujroje wondiwe
ndakwangiza iyi sura ubona jewe ndiwe coco zakunye twisesemi azova mu rugo agiye ku ishure agacaca mu rugo ambwiye ko azopimiranya abana basohotse bavuye mu ishure akaba ariho nawe aca yambara agataha reye ntundaburize iyo saha umutoto azoba ashitse Karimu urabizi ndakwemera muze Karimu ivyo twavuganye ndabizi we ndakwemera biniga yanje mana ndabizi kandi urazi nta n'umwana twakwemera ivyo twavuganye ndabizi mugamduka Karimu nyumviriza nta wanki tutabariwe Karimu kandi ikindi ukamenya kubika ibanga kandi nk'ibintu bigeze kuri madamu Karimu Tendi niga nanje mani byo byamba ko niyo mpamvu ntabikira madamu wawe mani sinagusisira gafumani gahunda ya maye saa 3 za mu gatondo azobesha mu rugo kagiye ku ishuri azoca mu rugo azohava ari uko asohotse bivuge ko nawe azobavuye ku ishuri ubyumva gute urufunguruzo aha ndabiza vase narayiguhaye muhungu ndamwiha umwana nabikubije siya yimwe nshikase nabwo urufunguruzo kugira utazotora rujya mbika muhira ngo bihari kandi yimureka ngo urufunguruzo ngendana Uhuru Karimu urufunguruzo ariko Karimu jewe impamvu ndaguhaye urufunguruzo shishatse kuzotora rumwe siga kudirisha muhira ibyo tabisari byosarika wowe uzoza ugurure nka mwenyeji mwenye nyumba Karimu condition ndaguha urazemera Karimu none condition zizanye kubera yemewe cyuzana ama condition oya Karimu nyumviriza ngaho vuga zimeze ziki none mwana Karimu ndaguhige to mwana bice bisarika ntuzosubire kugaruka reka nguhe condition kugira n'ubundi uze wiyusura umviriza nimba uzana bya bindi by'abantu ngo utunuko nzizane n'amashoka muryamikamo Karimu kiriya gikorwa mukigezemwo muba mwabaye impomyi umwana mani udusasura ishuka zanje Karibu mesuza ku mafaranga uzukuri ishuka uzikure zigene kuzojya mwidengera ry'amazi je nabibonye kabishaka kumbwira Karimu udusasure Karimu urabona umuryango wanje ufatanye n'uwabandi Karimu bijya bintu abana biki gihe uzabumva biro Karimu Ufunga umunwa kabuke nawe uri bana batuyotse hanze mwana biyabe yaryoshe ufunga umunwa Karimu utusakuze mani nanza tera urwamo ndabizi nyatangura kuvugira ko atuntu inyuma mu mugongo nkuko nawe uzohava uko minduru nkawe kumegira Karimu menyereye ndakuze Karimu ntazobe n'induru Karimu niba birebire nibyo vuga kubuka amashuka nzomushyira ku ikaro hasi nzobikemurira kuri karo Ngeze ndi umwana ikindi naco Karimu ajya ahantu hanje bana harafunganye Karimu mugaheze ibyo muheza mugiye koga ntuzo ntorere parfum yanje yaranzije parfum ubu ni 15 ibyo ntugira ikibazo jewe arindira icyo vuga nacyumvise je nzoguha amahera yo kuba nkayo nakarishi hotel nzoyaguha hama uzomesuza ibyo nzokwangiza byose nkabyonona so kwimenya nk'umuntu w'umugabo wowe twarabivuganye kandi twarakonsulimye aya makondisi uri kumwe none parfum umukobwa azoyitora mukanya banyima n'isume yo kusohoka oya isume yose no uguha Karimu bivuga uha moto bishaka telefono bawe nzomujana mu hotel nawe Karimu kusha nziko mwana Karimu ndangwaye urufunguruzo nagwa urufunguruzo uzokora ibyo ushaka Karimu ariko nawe nk'iniga yanje mwana ntuwoneza ngenda gushorera ntugire ubwoba none bizirane ngenda gupasa erega n'amashuka ya mesuza kandi wameshuje mbese no gwana amafaranga kujya kurara mu hotel hamukareka amashuka ku mano ndabizi mwego mugira amashuka abiri nta ya gatatu mufise niyo mpamvu nafashe na gahunda yo kwizanisha ukanye kuba urujya mwana ararenze so kuryama hariho hose uzishuka naho byose ari uzoza nyene nka mwenyeje Karimu ndakwemerera byose uzokoresha kugira ikibazo ahubwo rero
tora kese kandi kazibe kamwana nanjye uzorarabura ukuntu ungenza kandi mwana unyimba ugiye utoye umwana mari n'utore na mutoyi wiwe mwana siviriza wari misi nari mwirutso byari byaranze we gusa ntuzo ndaburiza reka ngerageze ndabiko bikunda kandi nzokubwira ko kameze fresh cyangwa se mahirwe masakarimu wenda kwemera mwana iniga yanje karibu nico nje kubwira yo bana iboko niyo ngo fate Chérie. Ah. None? Wanje ukora wino nikigiseketera. Imibu. Imibu yahetse. None? Fresh. Okay, reka tukuro nta kibazo. Hama bisaba kugenda nanje nkajya ku kazi. Yeah. Turaza kuyaga ku mugoroba mu masaha 10 saa 11. Uze kumvugisha. Si sawa? Yeah. Kandi uramenya ko no mu rugo wafe na pana kusarisha. Yeah, ndabimenya. Kusana ryo yego cyane. Yategerezwa. Yeah. Imana mpuje nawe. Mpuje nawe hageze kweri. Ndumva ko hari byishuri guhindura mu buzima bwanje umutima wanje umenga sinzi ibyo ahubwo madam aranyica. Ndasigura ko naraye. Ahubwo nyabiza tugende. Reka dukore umusegitera. Amajoni mbona nakugeza ngaha. Yeah. Hano ubona ko utegerera hariya. Hajya ni hafi. Tubaza nisa. Ndaryohe cyane. Hama nushika mu rugo uracumbira ko shitsi. Ndakubwiye. Kandi ndaryohe cyane. Gahunda gusubira tugire ryari basi. Turaza kwipanga kuri telefone. Kumenga ntiwishimye. Oya, kubera. Ndiko ndiyumvira wa mukobwa wacu ngaha. Uzi ko yikaza rimwe rimwe. Umwe muvukana. Yani hatari. Ningize ubwa nikanze ko ibyo nakoze bitagushimishije. Happy. Asere nshaka kubaza ikintu wabiheruka nka ryari. Nagira umuntu twumva. Wabiheruka nka ryari. Ayacigiye kinini. Ko nizere ko wishimye cyane. Sure. Okay. Ubwo rero dushaka twabigira nk'injya buri munsi nega nubundi niho ni fresh ndetse zizu gasa neza uko gumubikora muri ko twumviriza uko gumubikora ni kurushaho gusa neza sibyo none hama kandi wige kugira iki ibanga kumva madam nkubishitse akabimenya urabizi n'induru kandi nawe ubimenya genzo menya kuntu nzobikaruma sa yeah tukegenda rero nangigenda bye merci beaucoup ana bizo umviriza nani bagiye akantu aya ndabihebye ndaza kubwira ku telefone dati sawa Sheri nakumenga ngo ntumeze neza muri iyi minsi. Ikibazo na kimwe. Ujya wowe ntiwo baguheraniye ku kazi wewe. Bigaca bituma uguma wigunze ugatinya kubimbwira bimeze gute? Oya barampemba nta kibazo. Ku ishuri biragenda neza. Yego.
ariko kuguma uvyintiriwe ukamenga ntumeze neza ariko sheri hari impamvu iyo mpamvu rero niyo nshaka kumenya sheri urazi ko nkunda ndagukunda vraiment ariko hari byinshi wambariye ko nabandi kibazo uzabimfashamo nta kibazo na kimwe izina ry'Imana nta na kimwe ntagufasha usibye kujya ikuzimu no mwijuru nta na kimwe amasheri nshaka kubwira wacemera so je ikintu cyose kitajanye n'amafaranga kidasaba amafaranga cyose ndashobora kucemera nta ngorane sauf kinjana mu gasho cankwe kinsaba amafaranga shaka kubwira kira nta ngorane sheri ko kurankunda ndagukunda mama yangu ko buryo ikintu cohaba ndashaka kunyihakana izina ry'Imana na kimwe cyo haba ndakuyakana sheri afite ko nkunda ndashaka kubwira ikintu watevye nazi wa munsi umunsi yuhe wa munsi kumengo nta mahoro ufise mbarira arez vraiment wa munsi sheri uyu munsi konzi imisi myinshi sheri tumaranye imyaka 2 uwo munsi rero mu myaka 2 no ni bonane ni noweli ni pasika ni amasheri nikwinda heka cyage tujyamara ko natwaye oya reka ibyinda rero byindura bijyanye hirya jiwe sintera inda sha kuva navuka je sindatera inda kaje ntanda notera ndacari muto none ambona ubugufi rero ngo nokudiyira inda sha ngira ngo ntazigarama inda ni mama sha jewe ndagiye ikibazo tuzocika kwa hanyuma ariko ibyiza ntabirimo aho yo bitumira museri nawe ukanwa ukagabanya izo stress ntabwo ari kumva ko bayi umuntu amazi mu rwo ntayari iya waruzi ko je n'icyo kiho kiranshije kiragushisha mama museri binuka ubuza kunukiriza niki niki aho benda kubaza kiruzane ngaha washatse ko mu mazi ivyo ukora ngo binyegeze ndakuzi ajiskazeta uje no nta kintu gishashe ukora je nta uje no kunukira mu kabari rero ni wowe wahanzanye ndazi nta kindi kintu wahanzaniye ni kugira ngo ariko urabizi je simenyerwa nta muntu umenyera ugashaka kumenyerera ngaha ndakudihira je simvugirwa ndabizi mu rugo induru no mu kabari induru umaze iminsi uvuze induru gusinda gusohokana ubusina gusohokanye nabwo komanda icyo ushaka ngo amazi yanwe nyine no ngombwa n'inka bayishiramo umunyu cyangwa bakishiramo isukari wewe urumva we nturi n'inka rero inka yo bashiramo n'igikuku amahoro yagwa yatora ndazi ko ari ntumbero wari ufise kimwe gusa nakubwira ibi bintu uzovyishura umunsi wabanye nahindutse jewe cyangwa umunsi Imana yo kwana uriya mukobwa tugahura amaso mu yandi nibwo wamenye jewe ndiwe ubu nturamenya tubanye utanze kandi nagerageje kwitonda ndakorohera wanjyanye umutwe ujyana n'umushatsi ugeze ku nzara
sinzokwemerera kukura kuruko bago ku kirenge akunda kubaza ikintu never ubwo ni wantu ugatuma n'ibyo ushyiramo icyo kida cyawe ukarya ugati ukahamba ibyo yambagiye ukakukuza kuko ujya uvuga aha turi mu kabari sibyo dutangire twimara amatsi ejo tubisange haramwe barabara baba twaje twanira mu kabari wakwiyubashe aho bakobwa nabo uri kuvuga ninde urafata basi uvuga uti akaroro ngaka para mu bantu insaku sindazikunda cewe nkunda gukora je nkunda ibikorwa gusoma amajambo mfata basi wamutaha waburewe ukijyamika nk'indembe watsinuye wenyene ajya imboregwa ubona ko umenga mba naborewe ariko burya byinshi mba naborewe ibibazo uwunteza stress ahubwo ntananyoye sinosinzira wosanga ntananyoye no tano muri argongo kuryame n'imandi uzoshimire umuntu wakoze uyu mwambiro wakoze amuseri yubahwe ni wampaye kugira nka rume situation stress unteza zihagarara ari mazina yabajya bakubwira ruravuga uzanzagura kurazangana bibaza ko cyende kijuju bibaza ko ndikirofa atabwenge fise warankorofye amazina nakubwire sawa reka tunwe duheze dutahe ivyo ugomba kumpa uzobimpana n'umuryango wawe bariya bana ujya muhungu na mushikawe sinja hano ngo njyamanya mu ngira ikibaraye rubunda tazi no kwitaho umuryango wawe iyo ntahaba ubaza ko babayeho gute urumva nta token nsuma uvuze ko si uri kushaka ko gisuma rero ni izina ry'Imana ugasuma wewe ntibihera hengo amahero nimba amahero kajyana kuyahonga abagabo ntumbaze mbuje cyo nzimva mu ruko natana amafaranga kwiye ntugira umenyekane cyo kabujya kuyatungisha amafame yo hanze kwa mama wawe usanga umuguma guha amafaranga gacu akatamo kabiri ukashira inyoko ngaje gushire guhambagira byahambagira je ndakubwira ndi gutunga umuryango wanje ntabwo ndi gutunga umuryango wiwanyu warahavuye kurikirana ibijyaye n'ubwo rwanye nabo tuvukana gusa bajya abandi muvukana bazokwimenya nabo ntabwo je naje gukora famille wanyu aka kantu mubwiye kankorokiye mu gatuma mu mutwe kankorokiye mu gutwi umunsi umwe ndakawuka nkazongera kumva kuri kuvida umuceri utwara ushira mama wawe uzokurikira uje kurira iwanyu akunda kubaza none ko nzi twikundaniye atamunigeza kumpatira nawe tabigeza kumpatira kubera ko mfata nk'inyamaswa kubera ko mfata nk'umuntu araho atagirira ajani yabo ariko icyo ntakora niki base urankunda rondera akazi ukore basi nawe ntibarire hano apana kuza twama mu nduru nawe ufise amaboko n'ubwenge rondera akazi ukore uve mu rugo kumbure bizogenda neza aka kaboko kanje kamwe nakazokora bari we wanze nije nazo cyangwa kukazi ngandi bagabo barantongora none yo gukora burya buzi bw'uburofa uri gutobangana n'abagabo gukora genda kwemerera rondera akazi kiyubashe ntiwize none rondera akazi kiyubashe wicaremo ukore hamwe nimo gusanga mbone kuri mu kibanza kimeze fresh nubwo tumudamu wanje nawe ahantu hari hamukwiye none gucuruza worondera abakiriya gute utabahamagara ubahamagaza rero ko waririmbura amaso ugikora ugikora nibyo ubahamagaza kandi akubwira wa mugore cyo ragese ndagukubita ariko rigenzo gukosora kiza rero reka kunde n'induru ni niwe ramusere hama tuve hano ibintu tabisuramo mu rugo ko sinshaka ko ejo nzosanga ngo bari bagiye mu kabari kujyanira ibi nibi ikindi urya ruhungu urya tuvukana nawe nagerageza kana kwirwa mu rugo kibazo nakiri okay ega je karaheze kumbura nyongera kandi hama bisaba ko nawe ufata agacupa kamwe ariko tuyage misi yari baye byinshi oya nta kibazo basi bwira mu gikoni bakugirira inyama basi n'akaburu n'udufiriti ndazi wanshavuriye ejo kuri telefone harya nayitavye nakosa nkore
ariko buri umeze neza nakimwe oya ariko si uko nsanzwe ndakubuza hari ikihe kibazo nta kibazo wumbarira cyangwa sheri ariko mbere yo kuvuga uraberewe cyane sheri nibesha nzi kwambare ku nkunda ibyo ni ukuri kandi nagusezeraniye sheri ndafise ikibazo hari ikihe kibazo kubizi neza ko ndagukunda kandi niteguye kugufasha tukagisangira sheri urankunda yes sheri nabigusezerane kandi urabizi ko ndagukunda cyane sinimvira n'impamvu ndakubwiye dusangira ukanga njyewe nawe nkubwiye ati mu gikoni wakuzanira ko gufungura abange none sheri ndakubaza ko kazi hari zingorana ahubwo icambere ndagushima ko wandanye akazi keza ibyo nta kibazo ko nanjye narikorera ko abizi ndagukunda ariko jewe umutima utekanye utekanye mu rugo bakubwiye ko hari ikibazo baragwaye sinzi ingorane ufise sheri ndafise ikibazo ariko numva ko nawe ukivuga byongora cyo kugora gute kandi aransezerera ko nkunda ariko bimwe mu minsi wahindutse sinzi ikintu cyaguhindura Jeke karibu. ya karibu Wamenya makuru? Wamenya makuru? Aho rero ubaye ngaho utazi ivyashikiye Karimu. Karimu ubu tuvugana yamaze gupfa. Karimu ujuzi mwibagire ntakiri muri ino si. Bitahure ni kwisimeza ibyo byaheze byashitse. Sinzi nimba ari ikindi ukongera ko ahubwo byari bikine ko tuja mu kiriyo.